बे समाव बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि मोनसे बेरफुसार बाथ्रा थारैनो बेसेबां गनायगोन रायजो राजाफ्रा मुनमुन ब्रह्मनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावखौ रायजो नाङैनो बे समाव बयबो मिन्थिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एबसु आरो एनडिएफबिनि गासै मोनथाम हानजाया खौसे जानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय जायो आरो मोनसे गोजोन खौसेथि फैयो होनना गोबाङानो गनायदोंबो आरो जायखिजाया समावनो उदां उदां बाथ्रा बुंनो हानाय बे थासारिखौबो जों मोननो हानायखौ गनायनांगोन नाथाय बे समाव बिटिआरजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो गिदिर सोंथि खालामदों बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौबो नेवसिगारनानै मुनमुन ब्रह्म बिथाङा अजद दैखांदों दि प्रमद बर' बिथाङा सरकार दानायनिफ्राय बिटिआरआव बुथारनाय सिथारनाया बारा जादों होननानै अजद दैखांदों বিটিসি প্রমোদ বড় অহাৰ পিছত আৰু বেছি হত্যা লীলা হৈ আছে আৰু বেছি এক্সট্ৰিমিজম হৈ আছে গতিকে প্ৰমোদ বড় অহাৰ পিছত বিটিসিত আৰু অশান্তি হৈ আছে थारैनो सासे एमसिएलए आइजोनि खुगानिफ्राय बेबायदि बुंनायखौ नोंथांमोना बेसेबां गनायगोन आरो बिटिआरनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि बेबायदि खुगानि रावखौ रायजो राजाया मा बुंगोन लोगोसे आथिखालनि इउपिपिएल सरकारा जाख्ल'नाय थगायलायनाय होननानैबो अजद होदों आरो हाग्रामा सोरजिनाय बिटिसिखौसो प्रमद बर' बिथाङा दायो सालायगासिनो दं होननानै गोबां नारसिनदों आथिखालनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांखौ प्रमोद बड़ो आजिकाली एकदम मुखथे बिटिसिर बासी राइजे पसंद नकरे गोटेई मिसा कथा कले ठगाले राइजक लंचित वंचित करिले प्रमोद बड़ोय आगत कक एव बिटिसि चलाई आसे नि कि चलाई आसे हाग्रामा महिलारिर बिटिसि टु एव ठगाय पेलाय बिटिआर बुली कय बिटिआर बस्तुटु कि हेतु आगत कक प्रमोद बड़ोय राइजर सन्मुखत आहि पेलाय कक इ कि चलाई आसे कि सरकार चलाई आसे एनजिओ चलाई आसे ने हाग्रामा महिलारिये आना बिटिसि टु चलाई आसे राइजर सन्मुखत आहि पेलाय कक तार पिছত बिटिसि बासी राइजे हेतु कब जाज करिब कि बेसत शासन करिब बिटिसि आमी आना बिटिसि हाग्रामा महिलारिर ओपरत आस्था करिये सकलो राइजे बिटिसि चुक्ति कराइছে আৰু হাগ্ৰামা বিটিসি সদায় হাগ্ৰামা মহিলাৰ নাঙ্গল পাটেৰে হৈ থাকিব হয় স্পষ্ট ভাবে হেতু প্ৰমোদ বড়োই মিছা কথা সদায় মিছা কথা কয় হৌহিদিনা আপোনালোকে সবে জানে হৌহিদিনা বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত কোনবা এজনক মাৰিছে কোনবা আনজনক কি কৰিছে হত্যা লীলা দিন দুপৰতি হৈ আছে গটিকে প্ৰমোদ বড়োই যি মিছা কথা কৈ আছে সদায় মিছলিয়া হৈ থাকিব বিটিসিত প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পিছত আৰু বেছি হত্যা লীলা হৈ আছে আৰু বেছি এক্সট্ৰিমিজম হৈ আছে গটিকে প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পিছত বিটিসিত আৰু অশান্তি হৈ আছে নহয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি হৈছে প্ৰশ্ন কাকতৰ ফাদিল হেতু দুৰ্ভাগ্যজনক এটো অত্যন্ত দুখদায়ক বেদনাদায়ক সকলো ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰমোদ বড়ো নিজেই বেমেজালি নিজেই এজন বেমেজালি নিজেই এজন প্ৰবঞ্চক বিটিসি ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে গতিকে এই সময়ত এইবিলাক হ'বই কোন হয় প্ৰমোদ বড়ো বিটিসিৰ হয় নে নন বিটিসিৰ মানুহ হয় আগত কওক তাৰপিছত পৰ্বতজোৰাৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহক পৰ্বতজোৰাত প্ৰমোদ বড়োৰ যি শাসন চলি আছে বিটিসি ইলিগেল অনৈতিকভাৱে ইলিগেলভাৱে লিলি হোটেলৰ প্ৰেম প্ৰীতিত চলি আছে ইমান দিন নচলে লিলি হোটেলৰ এই প্ৰেম প্ৰীতি ইমান দিন নচলে বিটিসিৰ ইমান দিন নচলে হৈ থকা ৰাস্তা ঘাটটো কেলেংকাৰী কোৱাটো আমি 2019-20 লৈকে আমি যিবিলাক ৰাস্তা ঘাট কৰিছিলো সেই ৰাস্তা ঘাট আজি প্ৰমোদ বড়ো কেলেংকাৰীৰ নামত বন্ধ কৰি দিছে হেতু পৰিৱৰ্তন ৰাইজক লাগে নেকি ৰাইজক নালাগে गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स शोरूमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स शोरूमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन
बेजों लोगोसेनो बे शोरूमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर शोरूमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमाव थांनानैबो नायनो हागोन।